iya naronillau nabitta epong talinga pakakasa aga wadding pake na pake to umma kumatu ya kong kamasalana dena taja kasi dena taja kami si pinampay lapor lansu kong kamasalana si pak bicara di pong iya na to na yoli tarima sampajang ang kamasala itu madari pura pi masampaja to milodong. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Napa nak kaliman? Maka dia mereka terlambat ke bos. Kan makiro. Napuran itu nak naliko kesempatan. Nak kesempatan aja itu nak si pak bicara waktu mu mangolo si pak dua dena aja itu campur wi. Iko manina po Allah Ta'ala. Magi napa si kumila ucata situ. Kami si pura puroi. Samara ko nakinaon namin lawi langsung.